Sanibona, sesoqedela-ke manje i-animation yomlomo wethu. Angize la ku-video editing. So la sinale section le yokuqala yabo. Ngangishilo ngathi Ethi ngangishilo ngathi, and then bese iyaqhubeka i-animation yethu ithi abanye benu abanye benu, and then bese kuba nale section yesithathu bayokhala, yabo. So ka-animation, especially if ulokhunga, if usu-clean up animation yakho or whichever stage okusona, even kuthiwa usabhlokha out, kuba lula ukuthatha izinto ngama-section yabo. Uthi okay, hayi, uthi ngivalela kuqala, uthi okay, hayi, ngizoqala la ngigcine la, yabo. Mhlampe soza la ekugcineni ngizopressa le button leli, ngize la ekugcineni ngifake u-M, ngibe nemakho ukuthi okay, animation yami la igcine khona igcine la ku-frame 80, and then bese ngiza lana-ke ukuthi okay, animation yami iqala ku-0, le section le ethi ngangishilo ngathi igcine la around u-frame 50, yabo. And then so i-animation yami la ku-end ngizoyigcinisa ku-frame 50. Uyakwazi ukuthi yena udile section by section, yabo, u-animate from 0 ngangishilo to frame 50 uzuqede, yabo. Wenze ilokhunga, mhlampe uyablokha, ulandela just like kade senza nje umlomo, leyo part leyo sibona umlomo uthi umuva kanjani, bese siyenza la kuthiwa i-blocking, yabo. So mhlampe uyablokha, ublokhe leyo part, uqede. Mawuqede lapho bese uzo-adjusta futhi la uthi manje ku-start sengifuna ukusuka ku-frame 50 ngiya ku-frame 80, and then bese uzoblokha leyo part, wenze uqede, and then usuke ku-frame 80 cause mina ngigcine ku-frame 80 kodwa-ke, and then bese uyaqhubeka-ke nawe usenza le part yokugcina usuza ngala, yabo. So ukuthatha izinto section by section kanjalo uyikalela wena nje, kwenza ukuthi umsebenzi ube lula, wazi ukuthi okay, sengiqedile ngale part ngento ewukuthi sengimuvela kwi-part elandelayo. If kusanenye into okusamele ubuye uzoyenza, mhlawumbe kusamele uzokwenza animation be-smooth kahle, noma usazodila ne-graph editor uyi-refine, uyakwazi nakhona futhi ukuyithatha section by section. So ngoba ngizokwenza umlomo nje kule part le, sesizopholisha kahle i-movement yethu, so ngifuna ukuhamba section by section kanjalo-ke. So ngizoqala ku-frame 1 ngiye ku-frame 50, yabo. Ngifuna ukudila nje nale part le ethi ngangishilo ngathi. Laba I wish bekukhona indlela ebengenza ngayo, yazi, because mebe kanje balokhu ngibangidlela isikhala esikhulu. Maybe ngizobuyela ku-objects mode, ngithathe ilokhunga, i-reference yami, ngize ngala ngipress u-G, ngizoyibeka ngenhla kanje. Angazi noma kuzosebenza yini, ngizoyibeka ngenhla nje, and then bese nginciphisa lana-ke kanje, yeah. So ngizoqala ku-frame 1 la engikhona, ngiselect umlomo, ngibuyele kwi-pose mode. Enye into nansi, right click la phansi kwalobo line abawu-2, idangala noma ngala kuyafana, right click uthi horizontal split, faka ulayini la, bese sishintsha lona simenza i-graph editor, and then i-control engifuna ukuqala ngayo kakhulukazi ile nansi le emuvayo up and down, yabo. So iframe yokugcina la kuyona, uthi ngibo, I think ila kuno B khona, uthi ngibo sekuzohlangana umlomo kanje. Okay, animation yami ngizoyigcinisa ku-55, let's say ku-55 cause la ulokhunga, angazi uthini la, ngangishilo ngathi ya ile part le, abanye benu, aba. So ngizogcina la ku-55, so ngizoyipholisha yonke le part le, and then bese ngidlulela kule part-ke le, and then wena cause uyapractice-a ngisewuqhubeka ukuthi kanje nale part engala ekugcineni ukuthi bayokhala, and then ngizobe sewuqhubeka kanjalo-ke. Into engifuna ukuzoyenza lana-ke, ngizopress u-N la ku-graph editor, ngiye ku-view, only show selected keyframe handles, ukuze ngiclean up kancane laphaya, ngi-expande lana. I-part ede ngiyisebenzisa la ile rotation kuphela ngithi, ukuvula umlomo up and down, yabo, kade ngisebenzisa yona. So u-rotation X, so i-scale angisidingi, ne-location angiyidingi, and then i-side nalaba sisale ne-rotation kuphela, okay. And then-ke sesisuka la eqaleni, and then sibuka i-distance manje between amazinyo, ne, ukuthi like uqala slow kwawo, mhlawumbe ezohlangana noma kuba fast ahamba kanjani. So na kanje leyo nto leyo. So mangisuka lana
Okay, ayavuleka kancane laphaya kanjeya. Indaba yalaba le distance le between lo mlomo nalo mlomo lo still iyangikhawatha even kukanje. Bengi-anodise i-reference yami la. So iqalime ngathi ayimuvi amazinyo la i-distance from frame 1 to frame 3 umile yabo awumuvi. So ngizokhophisha le keyframe la ku-graph editor, Control C, Control V. And then-ke bese ngiyimuva kancane nje kanje ukuthi kube ne-movement encane. Yabo, as much as ngingamuvi phela mina ngeke ngiyimise straight. Kuza la ku-frame 3 and then-ke mase sibuka futhi bese kwenza kanjani? Amazinyo bese yaphansi ebese yajika ebuyele emuva la. So the time yaphansi mhlawumbe ngizodonsa lo kancane ukuthi eye fast ebese ngase slow down laphaya emese yajika. So sibuka la, yayibo i-movement yawo la ukuthi incane kanjani. Incane kuqala and then bese ethi ezapha nendawo and then bese yahlangana. And then lapha naso sehlangana. Oh la ku-frame 9 asuke seduze nokuhlangana and then ku-frame 10 asuke sehlangene kanjeya. So ngizoza la ngifake i-keyframe ngithi I, then ngithathe lo ngithi ukumnyusa kancane eze phezulu. Ukuba seduze kwakhe nalo kwenza ukuthi ngibe ne-movement encane laphaya. Mesibuka la encane kanjeya and then bese ngiza kulo wokugcina la usondele laphaya ku-frame 9 ula kancane and then ku-frame 10 ulaphaya. So ngizothi I nakhona bese ngithatha lona ngithi ukumehlisa ethi ukusondela kulo, so that ngizoba ne-movement encane lapha kanjeya umubuka just like laphaya. And then-ke phana nendawo sengaba i-movement kanjeyani bese kuba ile yokugcina-ke laphaya. And then lapha uhleli akamuvi because amazinyo vele asondelene angithi until frame 16 la ngifake khona i-keyframe yami and then bese ngiyabuka ukuthi avuleke nini. Okay, ayavuleka laphaya, avuleka kancane. Okay, yathi ngibo. Ngizoza ku-frame 17 ngithi I, ngithi udonsa kancane kanje. Bese ngiza ku-frame 21 ngihlehle 1 frame ngithi I, bese ngithi unyusa kancane kanjeya. Just like kade ngenza ngalena. So ngine-movement slow kancane laphaya. Mawubuka la slow and then bese yahamba-ke ebese uzoba slow-ke la kanjeya. Then bese ngidlulela phambili and then from 21 abukeka ngathi ayalokhunga ayaphansi kancane. I-movement ngathi i-space ngathi siyanyuka la yabo kancane, ngathi siyehla siyaphansi nje ebese zovaleka. So into engizoyenza ngizoza la ngithi I, so lo othi ngibo ngisondele eduze ngimusa phansi ukuthi kwenza kanjani. Oh, mengimusa phansi ispace siyavaleka, so ngizomusa phezulu just kancane kanjeya. Yabo kube ngathi ispace siyalokhunga but ngathi sesisikhulu-ke. Ngizombuyisa kancane phansi just nje i-movement engakaya. Yabo, bese uyava ubusuza la umlomo, angisaboni vele ukuthi kwenzakalani lapha ngaphakathi. So ngizoshiya kanjeya and then busiyavuleka. Ngenkathi uvuleka kube ngathi ayanyuka kancane lapha athi kanje. So aqala kuphi? Aqala ku-31 enyuke until ezohlangana la ku-36. So ngizothatha le keyframe ku-35 ngiyihlehlise ngiyibeke ku-36 bese-ke ngiza ku-31 ngithi I, ngifake i-keyframe ngithi unyusa kancane kanje just nje ukuthi i-movement ibe slow laphaya. Ngiye ku-35 before u-36 ngithi I, nala bese ngithi ukuyehlisa kancane kanje. Okay, laba ngiyabadonsa nje ukuze kulokhunge isheshe i-movement la and then bese izothi slow down la kanje. Okay, and then ehlangene la ahlangana ayaqala aseyavuleka la ku from 37 to 38 and then evuleka kancane. So avuleka from 37 to 38.
So ngizothatha le keyframe ku-39 angithi la kutshengisa ukuthi akho movement. Thatha ku-39 ngizowubeka la. So from u-37 yavuleka kancane kancane and then bese khonto eyenzakalayo afike evuleka kancane i-movement engakaya until 41 and then bese evuleka fast eseya phansi kanjeyana yabo. So from 37 to 42 ngizothatha le keyframe ngizoyibeka la. So i-movement encane engatheni mhlawumbe lo ngathi ukumehlisa ephansi kancane ukuze izoba slow kancane kanjeya. And then from lana ke siyaqala ke aya speed up avuleka azothi kanje. And then emevuleka yabo ukuthi fast and then bese slow down lapha ya kakhulu until 51. So ngizothatha lo u49 ngizombeka 51. So la ahamba fast bese slow down kakhulu lapha ya, okay? So into engizoyenza ke ngizoza 51 50 49 2 frames ngifaka u-I bese ngithatha le frame le ngiyihlehlisa mhlawumbe ngizoyibeka ku-47. Lokho kwenza ukuthi i-curve yami laphana kube ngathi iyaqonda kanje, okusho ukuthi from 42 azohamba fast kanjeya just like ubona, and then mefika ku-47 eseya ku-51 azobe sehamba slow kancane kanjeyana yabo. Kodwa mhlawumbe lana ke sithi ukwehlisa kancane engasheshi ukuhamba slow sithi la just azothi fast and then bese ba slow kancane sithi laphayana. So up and then bese ba slow laphaya just like ubona laphaya. And then mekusuka lapho kumlomo usuzovaleka ke asibone enze njani. It's like aya phezulu kancane mesibuka islevu la as much as linyuka nekhanda, but I think aya phezulu kancane. Sengibonga ngicheck ngaphakathi. Yeah, ayavaleka kancane. Maybe lapha avaleka kakhulu yabo. So ngizothatha womabili ama keyframe la. Ngithi ukwanyusa acishe eqonda naleyana but not kakhulu, just nje kancane ukwasondeza lapha phezulu kuze emevaleka engahambi kakhulu kanjeya until kuze kufike lapha ya. Uma sengiza la ngizothi play from eqaleni ngibuke lona. Kangishilo ngathi Ayithi ngibuke ngala. kangishilo ngathi Yabo i-movement ngathi se-natural kancane. So sothi asithi file sithi save as cause esiqala into entsha manje. Lo sesombiza ngo-face ushintshe unumber 2 umenze unumber 3 bese uthi save as. And then ke mawusuka la uzokwenza into efanayo nalo, uzokwenza into efanayo nalo, wenza into efanayo nalo kanye nalo, but laba ke abanawo ama keyframes amaningi bona yabo cause sibathinta kakhulu. Kulo phezulu awuthoma control engiwasebenzisile ile ka Y yokuthi ecije noma engacije yabo, le ngakathi emehlanganisa umlomo, so ile bengiyisebenzisa. Esibili ile uZ eshona phansi okusho ukuthi wonke lamanye ngawasebenzisi njenge scale ngizwa hide. And then i-rotation aze ngeke rotate. Yeah, I think khona la bengime rotate khona kancane kodwa nakhona bengirotate u-Y. So u-Y rotation ngizomshiya nje ngihide uZ no-X kanje ukuthi bengabe bikho. Awusiklikhe le pass le normalize kuze ezobuya wonke ama keyframes la. Into esiyifunayo uZ location kanye no-Y location. U-X akaze siwumove kanje, so nawo sizo-hide. So i-movement engizoqala ngayo la official I think ebalekile ile cause ilo besisebenzisa kakhulu. And then sengabuya ke ngizobuka le ukuthi ihamba ngakho yini, and then bese ke ngigcina ngale rotation le official aze ngisebenzisa nakhona kakhulu, like aze ngisebenzisa kakhulu. So laba okwamanje u-Y location ngizohide la no Y rotation ngizohide la, but ngingabaclick la yabo. So bakhona ngizobona ngalokhu ukuthi okay, ngizobona ngalokhu ukuthi okay u-Y lo engimdingayo bese ngiyamvula no Y rotation ngizobona ngalokhu ngala. Laba abanye ngibacimile lento le kuze kuzoba lula bengaphazamisi la bengabe bikho nje sidalo.
uthi ngimove le control le ngathi ngimove i-control e-wrong nje. Yabo isa back and forward akuyona le engiyifunayo. Asithi y location ngimove le, ya yile engiyifunayo. So u-y location as from u1 to 4 afike enyuka kancane akubonakali laphaya. So mhlawumbe ngizowadonsa kancane nje ngithi laphaya, ya kanjeya afike enyuka kancane from u4 to 1 2 3 until u7 alokhunga ayenyuka but kancane ukuthi arotate kakhulu keke. So frame 7 ngizothi ngifake i-keyframe, ngidelete lo, ngikopishe lo, control C control V, bese ngimlungisa kahle keke to 7 ayenyuka but still kancane yabo. Yabo mengehlisa lo ayenyuka kancane lapha. So ngizowathi kanje ngathi ayaqonda makuthi la i-movement yakhona islow kakhulu, ngingathatha laba ngithi ukubehlisa kancane kanje ukuze kuzoba steep layer curve leyana, and then ngizobona ne-movement engiyibonayo ke laphana, and then bese slower down ke laphaya. And then from u7 to okay ayenyuka and then efike eme lapha ku12, number 12. Number 12 ngizothi ngifake i-keyframe bese ngithatha lo number 10 ngimenze la bese ngimdelete. So kusuka ku7 ahamba kancane ebese enyuka fast towards number 12 yabo, towards number 12 enyuke fast. Okay, so la instead okuba ngifake ilokhunga i-keyframe la ku number 8 bese ngiyinyusa kancane just like esenza, ngizovele ngithathe lo ngithi ukumdonsa ethi kanje. Yabo kuyafana nokuthi ngifake i-keyframe ngayinyusa cause i-curve yami ithanda ukuthi laphaya la ku number 12 ufika fast khona akabukeki ngathi slower down kakhulu yabo. Mhlawumbe lona ngizomehlisa just kancane kanje, and then lana lo ngimdonsa kancane kanje ya. Yeah, so uzothi slow and then bese ethi fast kanjeyana lapha. Mabuka i-movement la uqala slow and then bese ba fast. So okay, efike number 12 and then uhleli laphaya akamove until around frame 24 la eseqala ukwehla khona. So u21 right, angithi akamove from number 12 to 21. So ngizokophisha number 12 lo angamove ngayo control C ngumpaste ku21, and then bese kuthi u15 lo phana indawo la ngimdelete bese ngizama uqondisa i-curve yami la. Mhlawumbe ngizoyithi nje kancane yabo, ingabe flat ithi nje kancane laphaya but akamove kangako khona yabo until u21, and then masuka ku21 useyaphi manje, useyehla uza la ku29, but yabona uqala wadelaya ukwehla laphaya, wadelaya wase kungathi emove la close to u25 esezoza u29 yabo. So ngingafaka i-keyframe la ngithi ngifake i-keyframe and then bese ngiyadonsa ngehlise phansi laphaya, ngizama ukuthi ngilungise ihambe slow ithi kanje bese kungathi kizothi-ke yabo. And then lana uyambona ukuthi uyamova but hayi kakhulu, I think umuva fast futhi. Ngaphinde ngimehlise even more, ngimuse kanje just ukuthi ebe ne-movement encane lapha emeza phansi encane kakhulu, and then makusekusuka ku25 sekuziwa kulokhunga ku29 and then isiyamova fast kanjeyana mhlawumbe la ku29 ngingamdonsa ngimusa nje ukuthi efike ebe slow emefika la kanje. So xa efike la and then sesiyaphambili from 29. Okay, ukunyuka kwakhe usuka la ebese uqala engathi uyama laphana akanyuki at the same time ephezulu, and then ebese yanyuka ezohlala la ngenhla kwamazinyo kulesa space lesiya. Emefika khona une movement encane yaphezulu encane. So from 29 to 30 ngizofaka i-keyframe bese ngiyayinyusa kancane
ithi ukusondela lapha maqondana no-39 ngidelete le eku-31 and then-ke ebese yanyuka eza la. I think ufika phezulu around frame 33 and then-ke bese bene-movement encane. So 30, 31, 32 kahle kahle ku-32 cause ku-33 usuke seqala le movement encane. So ku-32 ngizothatha le keyframe le eku-35 of which yona le wathi ngibo? Ya. Ngizothatha le keyframe eku-35 ngisondeze yona ngizoyibeka ku-32. From 32 to 35 or 36 ish uyenyuka kancane. Ngizofaka i-keyframe ngizokopisha lo 35 Control C Control V and then bese ngithatha lona ngimuthi nje just kancane yabo ukuze ngizoba ne-movement encane laphaya kanje. And then from 35 sengibuka lana 36, 37, 38, 39 uqala ukwehla around u-40. So ngizokopisha lo Control C Control V sengbo la ngizoqhubeka ngathi ngiyamehlisa kancane kanje ngiqondise lo ukuthi ebe kahle la nalona ukuthi ebe kanje. I-curve nje encane engenkulu ebe ne-movement encane engabe se-freezer like free and then 39 ke sesiza-ke okay izuthu izinto ezenzakalayo from 39 uyehla very slow until 48 kanje and then 48 usehamba fast ezohlangana la yabo. So le frame le eku 49 ngizoyibuyisa ngibeke 48. So i-movement yami isuka ku-39 ibe slow ize ezansi until 48 and then lena-ke ngizoyidelete bese ngiza lana-ke uthi ngimnyusa kancane nje ngiqondise. So ngifuna i-movement eslow laphaya. I think it's too much leya, maybe ngizomehlisa even more but manje usethi kanje cause uyehla uze ezansi angithi. So eslow kangaka ya I think i-right slow and then-ke bese ezovaleka nakhona uqale ehambe slow yambo engaqale ewashiya amazinyo very slow and then-ke from u-51 usezovaleka-ke kanje. So 51 ngizofaka i-keyframe bese ngiyalehlisa kancane ukuthi lingaqale lisheshe ukwehla. Okay, so uzodileya kanje ya delay and then bese ethi fast esezohlangana lana-ke nokuhlangana khona ngizothatha lo ngisuke umdonsa kancane cause uzovaleka yabo kuze ezoba slower lapha mase valeka maybe ngithi kancane. So xaxa slow and then abese ezovaleka-ke laphayana-ke and then sesiqedile ngaleyo phathi. Bekubani lowo beku-Y location up and down angithi. So sengizohide bese ngivula u-Z location. U-Z location according to this mengubamba la nguthi ilo okucijayo uyaphambili yabo. So maybe lapho-ke mhlawumbe ngizobuka ama-shapes la umlomo ungathi uza phambili khona. Hopefully azobonakala la ngathi athanda ukucija ama-lips lapha yabo ngakathi ngithi shh yabo eza phambili kanje ya kusukela nje ku-frame 8 ku-frame 8 ya kuza ku-frame 12 kanje. So ngizothatha le frame le eku-frame 7 ngizoyibeka ku-frame 8 lo ngizomdelete from frame 1 to frame 8 angina-movement kakhulu and then from 8 to u-12 and then uyacija kancane. Uthi ngithathe labo bonke ngithi ukubathi ngibo kumele ngawusondela phambili lapha kanje ya mengibasa phansi le control yale emumva eyenza ukuthi engacija ama-lips and then mengibasa phezulu yabo eya phambili. So that's why ngibasa phezulu kwalo line lo cause ufike ebe flat and then-ke ebese eyaphusheka eza phambili lapha ya nakho kuleya phathi leya
kancane nje kanje ya, kancane not kakhulu. Ngithi futhi mhlawumbe kancane bese ngidilitha lo ukuthi eqonde lapha. So suka la kube ngathi uyaqonda laphaya kanjeya. And then ihlale khona, ihlale khona, ihlale khona, ihlale khona. Ebese abuya lapha I think naku-O usuke esecija kakhulu-ke ku-O because sukuthi O umlomo uza phambili yabo. Abanye benu, I'm not sure yiphi sound ayenza la but yeah. So la 8 uzoza phambili kancane, ihlale kuleyo position just like ihleli la. And then-ke ukuya phambili uqala la ku-frame 24. Thatha le frame le ku-25 ngizoyibeka ku-24. Laba bangaphakathi ngingabadilitha just uqondile kanjeya. And then from 24-ke usezothi uzokwenza leya shape engathi u-O eyaphambili yabo ecijisa umlomo la. So la awucijile uthi mengisa phambili kakhudlwana kancane kanjeya, just ukuthi ucreate nje leya lokhunge kanjeya, mhlawumbe nguhlehlisa kancane ya kube ngathi uyacija lapha kanjeya. So uzosuka la uze la yabo, of which laba-ke abasekho right-ke but sobona-ke. So ucijile laphaya and then ebese ebuyele emumva kancane until frame bani, until frame let's say 35 yeah. And then laba-ke sobadilitha and then solungisa lana-ke ukuthi engasheshi ukuya emuva. Ngizohlehla from 29, 30, 31 ngifake u-I bese nginyusa lo kancane yabo, mengimnyusa ngathi ubuyela phambili laphaya. So ukucija kwakhe kanjeyana mase ebuyele emuva umlomo kuzohamba kancane and then bese kuyaphela-ke laphaya, kuyaphela ukuthi kanje ubuyele emuva kuza la. And then-ke sesiya kule part engala. So umlomo kanjeyana akacijile all the way la ngenkathi ekhamisa ngathi umlomo ugobela ngaphakathi kanje yabo. So uzobuya even more ethi kanje. So from u-31 uzobe ungacijile until this point 45 ngizofaka keyframe lo ngimdelete. Iyiphi futhi le? Okay, select-eki iyiphi le? Okay, ayiveli. Ngizokhophisha u-35 Control C Control V ukuze ngizoba noline oqondile lapha cause akalokhunge. Mhlambe la ngingathi ukwehlisa kancane, lapha ngithi ukuthi kancane. And then from 45-ke sekuza la usuke sekhamisa yabo. Ama-lips ngathi agobela lapha ngaphakathi even more to u-52. Laba ngizobadilitha just ukubona kahle ukuthi kwenzakalani. So mengumdonsela emumva, so okusemumva kusale curve le phansi kanje. Ngizokwenza sure ukuthi from 45 udonselele emumva kanje. Lo ngizomletha ku-51 ngithi ukumnyusa kancane nje kanjeya, just i-distance encane mesuka ku-45 eza ku-51. And then-ke bese usuza phambili-ke lapho usuzovaleka-ke usuzothi kanje ubuyela la ngathi uza phambili laphaya yabo, phambili kancane kanjeya usuzovaleka. Ngikopishe lo la Control C Control V because uvalekele kulezi ndawo zo-2 ngathi uze phambili yabo, but into kanjalo. And then ogcina i-rotation. So le rotation lena ile noma sengayilokhu amanye uzubona ukuthi okay lokho akudlali indima engako yabo kuleli plana, kuyalokhunga kuzongidlela isikhathi yabo. But ilento le ukuthi la yabo urotate ngapha ebese rotate ngapha yabo. Into engayenza la cause akuyona into noticeable kakhulu, ngingavele nje ngize la ngithi ukudonsa kancane la, ngize la ngidonse ngithi, ngize la ngidonse ngithi, ngize la ngithi, and then sengiqedile. Akudlali indima enkulu kangako ukuthi sengaze kube noticeable yabo,
So ukudonsa la ngenzela ukuthi kuhamba kancane bese kukuza la bese kuzoba slower down kanje whatever okwenzakalayo. And then ngizokwenza the very same thing-ke nalo. Into yokuqala ngizohide i-scale, angisidingi. Be ama-rotation, i-rotation lana angikhumbuli ngiyisebenzisa, ngizowahida. Bese kuba ama-location, so u-X location angumsebenzisi, ngisebenzisa laba u-2. I think kuzoba fair ukuthi ividiyo ingabe yinde, ukuthi ngifast forward le part le cause kade senza the very same thing nento ebesiyenza ngala yabo. And then-ke sengizo slower down-ke sengichaza kahle mhlampe leli side mawukuthi lichazeka kahle, and then ngizo fast forward leli side leli ukuthi ividiyo ingabe yinde, but nje senza like the very same thing yabo. So sengizokwenza ngalana-ke ngibuka ukuthi okay hamba kancane, lihamba lifike phi, ngi-adjust ama-keyframes ami yabo. Kodwa-ke mhlampe angenze le section le seso fast forward kule section engala. Okay, and then lo ola again ngifuna i-control eyodwa one at a time le Y. So uze sengizohide kancane manje. Ngibuka ukuthi uhamba kanjani. So from la kuza ku-frame 4 akamove kakhulu. Back iframe bese ngiyamehlisa kancane laphaya. Kube ngathi unyuka kancane lapha esikanje. Frame 5 ngizodelete because angazi kwenzakalani. Then from frame 4 okay, so fike phansi kube ngathi uyanyuka until frame 6. Singbo? Baku-I ku-frame 6 ngiyitha nje. Kube ngathi uyanyuka until frame 6. So ku-frame 5, 4 kube ngathi uyanyuka until frame 6 kancane nje. And then from frame 6 uyehla until frame 13. Ngifaka u-I ku-frame 13 ngiwudelete frame 12 yabo. So emehla ku-frame 13 ufika esehamba slow ngale ndlela le. Uthi ngibo emeso ku-6 usuka like nje fast anyana. Mhlawumbe ngeza ku-8 ngifaka u-I ngithi ukumdeleka kancane. Ngize ku-13 ngihlehle. Ngize ku-11 ngithi I bese ngiyamehlisa kancane la kanje. Kube smooth laphaya, kube smooth kuzoza la. Ezothi until frame 13. And then kusuka ku-13 ngiyabuka ukuthi wenze njani. Until u-frame 20 it's like kumele ngizofaka u-I ku-frame 20. Ngidelete le phane ndawo. Ngikopishe u-13 control C ngizopaste ku-20. And then la bese ngizomehlisa kancane kanje. Bese ngizojikisa lo kancane nje ethi ukunyuka kancane kuze kuzothi laphaya engami straight. 21 ngiyamdelete. Then from u-20 uyenyuka. Uthi ngibo? It's like ufike enyuke ebese slower down yabo until 24 and then bese ba fast ke bese uzothi kanje. So from 20 to 24 ngizofaka 24 ngizofaka i-keyframe. Ngize la I faka i-keyframe. Uyanyuka but nosikakhulu akawakhava wonke amazinyo, so ngizomehlisa even more. Mesibuka la uyanyuka but kancane nje, bathi ngithi umnyusa kancane. Uyenyuka kancane kanje bese ngathi slower down laphaya. For okay uyenyuka kancane ebese hamba fast ke ebese ezo slower down mala. Uyashesha ukufika la amakhona lapha, ufika ngoku-frame 29. So 28 njalo. So lo 29 ngizowuletha ku-28. Lana lo ngizomehlisa kancane nje ukuthi esheshe enyuke la esikanje. Lo ngimuthi la kuthi uzothi slow and then bese ethi uba fast ebese ba slow ke laphayana ke. Just like kwenzeka la ebese ethi yabo masibuka ngala slow and then bese ba fast ke eseza laphayana ke ebese ba slow ke laphana ke futhi. And then sibuka mesuka lapho 28
ubuyele emuva but uslow nakhona ebese yavuleka by ulokhunga u-33 usuke sefikile phansi ile part nje usuke sahlehla emuva kanje yabo. So sukela la kuza ku-33 ngizofaka u-I 33 la kuqondile straight kanje yabo. So I think u-35 iwona okumele uzongena la ya kanje. 31 ngiwudelete. So suka ku-28 suka slow ku-28 bese ba fast eza ku-33. So la ku-29 ngizothi I bese nginyusa kancane la ukuthi ethi ukudelaya ngilungise kahle. So uzothi ukudelaya and then bese ya fast ke phansi ke sezothi ke eseza la mefika lapho it's like uhleli nje from u-33 it's like uhleli lapha movie until 39 of which lo mhlambe ngizomehlisa kancane ngithi lona ngithi kancane engabe straight and then 39 to 48 uyanyuka la 39 to 48 uyanyuka kancane kodwa ngizofaka i-keyframe la ngidelete le ngidelete nale ngikopishe le Control C Control V ngizoyipaste la and then lana nginyuse kancane kanje yabo. Then 39 uyenyuka kancane ngibukela ukuthi iyenzeka yini lento engifuna ukuyenza. Uyenyuka kancane not kakhulu kancane nje and then from 48 ke uqale phansi ke yena ke la yabo 48 phansi bese kunkathi enyuka esezovaleka kanjeyana. So 48 49 50 uya phansi 51 usaya phansi ubona i-distance lapha kwamazinyo and then 52 I think usuke sezonyuka. So ngizoma la ku-52 ngithi I ngifaka i-keyframe ngikopishe lo le ngala Control C Control V ngiyipaste la and then lena ngihlehlise phansi yebo lapha iyahlehla. So iyahlehla iyaphansi just like ubona lapha until leya point leya and then bese izovaleka laphayana fast. Nakhona mayivaleka yabo the time esanyuka amazinyo ama-lips awadlula amazinyo lapha and then bese zibha laphaya. So 52 la 53 ngiyamehlisa kuvela amazinyo kancane laphaya la 1 2 and then bese yavaleka laphaya kanjeyana ke. U-Y lowo sengimqedile ngicheck-e u-Z ilowo kuya phambili ke ukuthi uhamba kanjani. Control save. So la acishe khona ngizomcijisa la a-relaxa khona ngizomrelaxa mekusuka la mengibuka ama-lips from u1 kuya ku6 ngathi ayacija and then acija kakhulu uma usuya ku13. So 6 keyframe ngiwudelete unumber whichever leli khona la uthi ngibome ngithi lo usemuva. So mina ngifuna ephambili kancane kanje not kakhulu. So from 1 to u6 uyaphambili and then 6 to u13 laba abaphana ndawo ngizobadelete. U13 uyaphambili even more yabo even more kancane kanje emese u13 ehlale lapha ehlale until u25 eseyaphambili even more. So le phana indawo la ngizoyidelete ngikopisha u13 Control C ngizopaste ku24. So uhleli lapha kanje I think indlela aselokhunge ngayo lapha usecija kakhulu. So ngizobathatha laba ngithi ukubehlisa kancane nje kanje yaba right bela ayicije but not kakhulu lapha yabo. So usuka la usemumva ucije kancane lapha bese uhlala and then mase usuka ku25 usuzothi la ku-O
ku-28 and then-ke bese ucija kanjena-ke lapha. Lapha ngizothi uphushe phambili kancane kanjeya, ya. Uhlale lapho. So ngizokopisha u-28, Ctrl C, upaste ku-29. Lapha ku-29 ngithi umusa phezulu and then-ke ebese yabuya uza ku-normal la ku-36 by keyframe. Ngidelete le. So la uyabuya uza ku-normal shape and then bese uyahlala lapho, I guess uhlale ngibona ukuthi uzocije nini futhi uhlale and then bese uzocija la from u-51 nje. Thatha la ngizobeka 51 and then-ke bese uzocija usuhlangana la ku-B kancane nakhona just like kwenzekile lapha ya. Maybe ngizomuthi kancane phambili, just kancane nje ya. Angazi ngenze njani lapha. So u-53 angimdelete. So uzosuka la bese uzohlangana lapha ya. 53 ngizomkhopha ngizompasta ku-55, Ctrl V. Then u-55 maybe ngimuse phezulu kancane kuthi nje just ukuthi kube ne-movement enyana, yabo. So angidlale lento esengiyenzile njengamanje ngibona ukuthi yenza kanjani. Kangishilo ngathi. Yeah, sekuhamba kahle. And then-ke bese sisebenza kulaba-ke manje abaya emaceleni back and forth, yabo. Nakhona iscale asesidingi. I-rotation aka-rotate-ke lo asiyidingi. Ama-movement sisebenzisa u-X, I think no-Y. Yeah, u-Y. U-Y ilo actor as u-X, u-X u-actor as u-Y, akunankinga. Labo bo-2, so lona asimdingi. Bese si-control save bese soqala lona-ke manje-ke sibona hamba kanjani. So soqala ngale movement eyaphakathi kanje, ngala nangala. Sibuke la ukuthi kwenze kanjani, senze kanjalo. Laba angithi mebehamba bahamba kanye kanje. Bese sithatha into esesenzile la sesiyipolishile sizoyipaste ngala. Kuze singenzi into eyodwa because phela bayafana lapha nje exactly bayinto eyodwa. Besebenzisa lento le ngakathi simuva lo nalo munye ebe-move, yabo le nto leyo. So kwenza oyedwa and then-ke sithathe lawo ma-keyframes sizowapaste ngala. From nje lokhu kade sikwenza manje, I think isiyinde kakhulu i-video but you get the point ukuthi into engizama ukuyenza, yabo. And then le part engalana ngizoyenza mhlawumbe sengiyi-fast forward because incane. 55 nje ngiyaku-80 compared to lo u-0 to 55, yabo, ekade siwenza. Then le ngala ngizoyi-fast forward but uzobe ubona ukuthi ngenza kanjani. Ngizobe ngenza same thing kade ngiyenza. Ngizoqala ngalo, ngize ngalo, ngigcine ngalaba. And then-ke from lapho-ke uzobe usuyiqhubekela-ke usuya phambili-ke. So ngizosave once more.